iwacu harahiye. Imana tubabarire. Hahiye gutyo hanyazwe inka zikekwa ko ari 50,000, 450. Nazigabuye nakoze moyenne y'umuntu umwe ko yoba afite inka 30, sanga zoba ari inka z'abagabo 1,500, umugabo w'iwacu ufite inka 30. Ko murumva ko abasigaye ahindura ingendo, habe n'isapa asigaye yihengeka, kandi asigaye yinjira mu bandi nyine yaje kwicara benshi bagahaguruka. Abagabo 1,500. Iwacu harahiye, amazu yarahiye, hanyazwe intama zirenga 1,000,000 nibyo bikekwa. Hari imfuvyi zitagira base na banyina 355, hatari mwabigahororo turabona umubari wabo. Hano honyine nkoze moyenne yaba bavyeyi bari hano bari 32, mbahaye abana 4. Sanga hano honyine nukuvuga ngo muri rino kanisa dufite imfuvyi 128. Naringiye kuvuga ngo abapfakazi kibagomba guhera ku mahuzu, duhere kubyo ibyo dukeneye mu buzima, kandi twumve ko ari twe ba responsable b'ubuzima bwabo bantu. Sinzi impamvu Imana yansigaje, sinobaharura incuro nafutse urupfu, sinoziharura 2003 mu kwezi kwa 5 bamfatiyeho imbundi incuro 6, bonyine bigeraho baje kurwana. Umuntu twari twicaranye ngo karansambisha, nabonye ko ajuguma amaguru yuma iminwa yamakuramwo pisto, aravuga ngo ti père faisait que tu n'es pas militaire. Ayifatiye hano umugabo twari twaganira igipfurero cyama, abona napfuye, afata inkona yikubita wa mugabo, pisti tugwa hagati. Kubera ko ntapfuye. Iyo abari amarira y'abapfakazi yazuye Tabita, umuntu wese yari kuririra umugabo wakazuka, cyangwa bakaje inama 2 cyangwa 3 bakaza babanza bakaririra umwe akazuka, bwacya bagaheza bakakora umurari wo kuririra urundi akazuka. Tabita yazuwe n'imirimo myiza yakoreye imfubyi n'abapfakazi. Urwandiko rwa Yakobo 1:27 haravuze ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese niri no gusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo. 2 no kwirinda kutanduzwa n'ibyisi. Dusubiremo. Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese niri. Iwacu baza bavuga ngo double point, no kuvuga ngo bagiye kuvuga irya riryo. Icyambere no gusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo. Icya kabiri no kwirinda kutanduzwa n'ibyisi. Amen. Ndashima Imana Data wa twese iduhaye umwanya mwiza wo guhagarara aha. Imana ishimwe. Ndashimira ministere yadutumiye, Imana ibaho umugisha. Ndashimira abo twazanye, ndashimira abatwakiriye, ndashimira abantu batwitayeho. Ndagira ngo ko murabona ko inzobe noneho yagarutse ejo n'imfiki wacu bazanyoberwa. Imana ibaho umugisha. Ndabasaba ikintu kimwe, umwanya wacu ni mutoya, umuntu arebe ntavuge, nimuvuga nicyo kidutinza. Psome ariye psome ninde munani tambuka. Umuntu nkubwira umutambukiriza intebe ndakwereka aho yicara, ariko kandi wowe urakora ibyo bintu mpaye mvuga, mwebwe abandi badahaye bavuga n'abadahe baterura intebe. Umuntu gusaguma arebe tiyagira muntiza amatwi n'amaso muyatiza uhaye ubikora. Mpagurukiza Madame Yvonne ahagurukane na Rigene.
intebe ya Yvonne ni ya Rigene haguruka ni yawe. Madame Nyabigondo na John ubicaze hariya ku ma microphone. Nyabigondo na John Muvunyi. Uraza kongera kunzanira Madame Kofi. Zane na bon reka mpamagare perezida w'umukutano wacu wanume. Haraza kuza Nyabigondo Icara. Wewe icara. Mwebwe mwembi. Okay. Namwigize hino. Araza aricarana nande Madame Kofi. Na okay. Wa muntu undi nabwiye nibaga izina rye ngwino na. Genda ndebera abana bane. Barimo umwana wagahonja kuruta abandi. Ndakwereka kandi bose bazana intebe buri mwa izi ni famille mube nk'abatandukana kugira ngo zigaragare ko ari famille. Mwigire hino tambuka nawe. Nzanira abana bane n'intebe zabo. Nari mvuze ko Imana yatugiriye neza tukaba tubaye ahantu Imana ishimwe. Nagiraga ngo tuvugana amagambo twavuganye namwe umunsi wa mbere twibajije ikibazo kibaza ngo ko tumeze na kubera iki tumeze nabi. Ikibazo twaganiriye umunsi wa kabiri cyarabazaga ngo ese twakora iki kugira ngo tureke kumera nabi. Ikibazo twaganiriye umunsi wa gatatu kwari ukwibaza inzira ijya mu ijuru. Kubera iki tumeze nabi. Iwacu harasenyutse uhereye kugashya ukanyura kuri Mukono ugaseruka Inyaceja ku Murambi mu Gitoga mu Rubuga mu Magunda ku Mugogo mu Gatanga ku Mugogo ku Cyanzovu mu Kagogo mu Kanyaga mu Gahuna mu Ishenge mu Bijombo mu Kukabara mu Mibunda ukikiriye pfo haheka. Iwacu harahiye. Imana tubabarire. Hahiye gutyo hanyazwe inka zikekwa ko ari 50,000 450 nazigabuye nakoze moyenne y'umuntu umwe ko yoba afite inka 30 sanga zoba ari inka z'abagabo 1,500 umugabo w'iwacu ufite inka 30 ko murumva ko abasigaye ahindura ingendo habe n'isapa asigaye yihengeka kandi asigaye yinjira mu bandi nyine yaje kwicara benshi bagahaguruka abagabo 1,500 iwacu harahiye amazu yarahiye hanyazwe intama zirenga 1,000,000 nibyo bikekwa hari imfuvyi zitagira base na banyina 355 hatari mwabigahororo turabona umubari wabo. Hano honyine nkoze moyenne yaba abavyeyi bari hano bari 32 mbahaye abana bane sanga hano honyine nukuvuga muri rino kanisa dufite imfuvyi 128 iwacu harasenyutse. Imana tubabarire. Niki twakora kugira ngo tureke kuguma kubigitutsi. Niki twakora kugira ngo tureke kuguma kubigitutsi. Cyambere nugusana imiti amaranga mutima y'abantu. Tukigisha abantu ko bishyika. Kandi nababwiye ko gusana kugoye kuruta kubaka. Kubera ko kubaka urashyika gusuku uratutira cyangwa ushaka materiel ukubaka. Ariko gusana
nugushaka materiel, nukubanza gutunganya ibitameze neza. Nimba ari inzu yaguye ntabwo ari amadafari yose yavuyeho, nukubanza gukuraho amadafari n'amabuye tukayimba. Abapfakazi n'imfubyi bafite ibikomeri tugomba kubanza kuvura, tubivuje ijambo ry'Imana. Sifa kwa Mungu. Nta kindi cyo bavura ni ijambo ry'Imana ryo bavura. Kandi mbibutse ko muri ibyo bikomere dufite, ntimucike intege, dufite goferi yatemwe ku bwacu. Batunyaze inka badusigira goferi, batwiciye abagabo badusigira Imana, batwiciye abana badusigira Yesu. Dufite goferi yatemwe ku bwacu, irubakwa iremwamwe inkuge kugira ngo duhungiremo ibibazo n'ibyaha. Haleluya. Dufite gofero yatemwe ku bwacu, sindi gofero yo gutemwa. Kubera ko gofero yaratemwe ku bwanje kugira ngo mbeho neza, ngira ubuzima bwiza. Nubwo nogira ubuzima bubi hano ku isi, nzagira bwiza mu ijuru. Ariko no mu isi sinemerewe kugira bubi, kuko yaraje ngo zigire ubugingo kandi zigire bwinshi. Sifa kwa Mungu. Yaraje ngo zigire ubugingo, kandi nawe ngo yazanye bwinshi, kuko yarakwiye kugira ugatanga n'ugasigara. Ntabwo yaduhaye ubugingo ngo abwiyime, ahubwo yaduhaye ubugingo ngo tugire nk'ubwe. Kandi nta kimana yisigarije, icyo yari ifite cyari gikomeye mu ijuru yarakiduhaye, ni Yesu Kristo. Niyo gofero yatemwe ku bwacu kugira ngo twebwe dukunde tubeho neza. Sifa kwa Mungu. Uyu munsi nari nababwiye ko turi bubazanye inzira ijya mu ijuru. Inyura he? Inzira ijya mu ijuru ariko reka mbibarize bakecuru, inzira ijya mu ijuru inyura he? Hari umubyeyi uvuze ngo inzira ijya mu ijuru inyura kuri mugenzi wawe, ariko ntiyataye ubwenge, none yaje yanyoye ikawa. None se ninkandagira uyu musaza uko ni inzira ijyana mu ijuru? Imana iguha umugisha. Nayo magambo abiri gusa ngiye kuvuga. Inzira ijya mu ijuru iyo nabashije gutekereza. Inzira ijya mu ijuru inyura kuri mugenzi wawe. Imyaka ngize ndi umukristo sindabona Imana, nuko batwigishije, kubera ko ariko twatekereje. Iyo turose ko twabonye marayika cyangwa twabonye Imana, tuzatubwirwa n'umugabo w'umuzungu. Ariko Imana kuri nje ni wewe, kuko ni wewe mbona. Yesu yaravuze ngo nuvuga kukunda Imana ukanga mugenzi wawe uwuzi ubona, kurabeshya uri umunyakinyoma, uri menteur. Nimba hari itegeko rihana ababeshyi wohanwa. Yenda bicara hariya. Nimba hari itegeko rihana ababeshyi wohanwa. Nawe genda bicara hariya. Inzira ijya mu ijuru inyura kuri mugenzi wawe. Kubera ko ejo narababwiye ngo Imana yaduhaye mission yo gukora, turi mu kazi Imana yaturemeye gukora. Usomye Itangiriro 2:15, nta kindi Imana yaturemeye. Imana yaremye umuntu imuha akazi, twaje mu isi gukora. Abadakora bayobewe mission yabo. Imana yabwiye umuntu ngo
yabwiye umuntu ngo iramufata imujyana mu ngobyi ya Edeni pour des missions. Iya mbere nukuyirinda, iya kabiri nukuyihingira, nukuvuga ngo Imana yadukwikiriye mayembe turi mu kivi, turabashi bari mu kwimana, kandi si Imana dukorera. Oya, mvuze ngo si Imana dukorera. Nimba Imana ntarayibona, uwo nkorera ni mugenzi wanjye, uwo mbona kandi ukeneye ubufasha. Kugira ngo bigaragare ko nakoreye Imana, ni ugukorera mugenzi wanjye kandi ukeneye ubufasha. Ukeneye ubufasha. Yesu yatubwiye igisubizo cy'ikibazo. Yaravuze ngo muzombaza ngo ni ryari. Yesu yaravuze ngo uwo munsi azarobanura intama n'ihene. Intama azibwire ngo ni mujye iburyo, namara ababwire ngo ni mwinjire mu bwami mwateguriwe kuva kera isi itararema. Ngo ab'ibumoso ababwire ngo nimumve imbere mwabivume mwe sinigeze kubamenya. Babandi b'iburyo bazamubaza ngo se ni ryari twakubonye ushonje, ni ryari twakubonye uri mu bitaro, ni ryari twakubonye wambaye ubusa, ni ryari twakubonye umwana wawe atagiye ku ishuri. Yesu arababwira ngo birya mwakoreye abato. Amen. Abato. Abato ni bande? Muri societe abantu babanye ku buryo kategori zabo zingana. Abiganye kuri Lumiere bagahita promotion ya mbere gahita ibona akazi. Abiganye kuyihe universite ntumbaze, abakorana mu kihe gikorwa runaka muri ministere cyangwa hehe, abacuruzi bari kuri kategori imwe, abantu babana ku makategori. Abato nibarya batagira bo babana nabo, nibarya batagira kireba, nibarya batagira aho baharurirwa muri societe. Birya mwakoreye abatoya. Bwana wabariki. Birya mwakoreye abatoya ni njyewe mwabikoreraga. Akaga dufite, nari mvuze ko abantu babana kuri kategori. Kubera ko ndi umurevera pasteur, namenza hano kwa kuza mubwire ngo mvuga binki 12. Siko bimeze. Afite 55 ku rugero. Cyangwa nimba tuvuze ngo inka zaranyazwe, abitsa amadolari 200,000 kuri konti. Nanje mubwire ngo mvugabi 5,000 kuri konti. Nahuye n'umwana w'umugore w'umupfakazi birukanye ku ishuri, ndamuramutsa, yamude. Ewe. Amakuru wa? Uri umwana wande? Yamirira. Uri umwana wa Rwiyamirira, uvuye he? Bon. Bamwirukanye ku ishuri. Duhuye ngiye kugabira umuntu ufite $20,000, mfite $5,000 ngiye kumugabira, ariko mpuye n'uwo birukaniye $2 niko iwacu bazabishyura. Ndikomereje urugendo kandi maze kumenya ikibazo yagize. Abagabo, abantu babana kuri kategori. Hanyuma nabaye pessimiste, nacitse intege. Abantu basigaye baririmba, kumva ncitse intege. Abantu bavuga ijambo ry'Imana, iryo bavuze ryose nkumva riransinze. Numva nshaka kuba umwigishwa kugira ngo ntangire nige icyo Imana idushakaho. Abantu babanye kuri kategori. Umumiliyoneri aragabira undi mu miliyoneri. Ni ugutanga ubufasha ukabuha utabukeneye mu gihe ababukeneye bari mu kaga. Umuturanyi wawe bamwirukanye mu nzu, uwundi
kwarajya kumesa akicara kugira ngo arinde gihuzu yume ko murumva kondisiyo barimo tiyicara hagaragara bishoboka ko yambaye ihuzi idashobora kuboneka nukuja hariya hirya abantu batamubona ariko ngahaguruka nkagabira ufite imirongo kubera ko ari we tubana kuri kategori niyinga nkaririmba nkuzuzwa nkanezerwa uriya mugabo nawe agashima ko Imana yamukoreye igitangaza yamuhaye icyo yarakeneye. Kabiri, ndashaka kuvuga ngo inzira ijya mu ijuru inyura ku rugo rw'umupfakazi. Imana ishimwe hano ndako Imana itagize kandi muzofata umwanya wo gushima Imana. Dufite abapfakazi bifashije baruta n'abagabo bamwe kandi Imana yabikoze mu buhanga bwayo utombaza ngo se byagenze gute habe nabo babaza ntibo bisobanukirwa n'Imana yabikoze. Abana baririmbye baravuga ngo sinzi ukuza ubigenza sinzi nukuza ubikora icyo nzi gusa nukuza ubikora kandi iyo wabikoze abikora neza. Ariko iwacu ejo nahise mfata igitekerezo cy'inyigisho zo kuganira n'abapfakazi b'iwacu kubigisha uburyo abantu bashobora gutangira kwifatanshara kwikorera utuntu duto tubyara umusaruro runaka. Uwo mutwaro naraye nkugize ninjoro ni mujaruguru ni muzaruguru ganjewe niyomba ni muzaruguru ntanzi ya wite kuzotanga iryo somo. Ariko dufite abapfakazi bateye isoni batabona ikiro cy'isukari abandi ko biramenwa abandi bakabibagemurira ibindi bikiri muri congelateur abandi ikiro cy'isukari cyo kwinjira iwabo niyinga bagahaguruka gushima Imana ko Imana yabibutse. Ndashaka kuvuga ngo icyo wasigariye nicyo no gufasha imfubyi n'abapfakazi kandi nimuhaguruke dukore kuko abapfuye ntibazize ubugwari ntibazize ubuhemu ntibazize icyo bazize nawe wari kukizira icyo Imana yagusigarije no gufasha abo yasigaje. Nababwiye ejo bundi ko Imana yo kwemera ko umugabo wawe apfa kubera impamvu imwe gusa kugira ngo irebe kuzitwara mu bupfakazi. Imana yo kwemera ko umugabo wawe apfa kubera impamvu imwe gusa kugira ngo irebe ko njyewe nzitwara ku mupfakazi wasigaye. Nukuvuga ngo abo bapfakazi n'izi mfubyi n'urubanza ruturi imbere ni defi ikomeye ku buzima bwacu bw'ubukirisitu. Ngira ngo wenda nje kurangiza ndashaka kuvuga ngo icyo ufite nicyo umupfakazi akeneye. Akeneye inka, akeneye ihene, akeneye intama, akeneye amafaranga, akeneye ihuzu, akeneye ibyo kurya biri ufite nibyo akeneye. Kandi tuve mu kintu kivuga ngo ese nigeze kubaza abagabo biwacu. Imana ishimwe ko turi kumwe n'abagabo b'abafurero biwacu ntibigire uwo bikomeretse. Na murabizi ko twazaga tugura ibigori iwanyu tukabigura ibimasa byarirare kukigura umwanya w'ibigori kugura inyana. Nono biraruhaga bisa nibimenyerewe ko iyo umupfurero aje baza bamuheza ikimasa
mbaza abagabo b'iwacu nari ndebye mu ikaye kanisa sanga harimo ibimasa nka 2 cyangwa 3. ndababaza ngo ese Imana yabaye umuhungu w'umunyindi tuzoza duhora duheza ibimasa? Inka zanyu nta nyana zazibyara? Nari ngiye kuvuga ngo abapfakazi ntibagomba guhera ku mahuzu, duhere kubyo ibyo dukeneye mu buzima, kandi twumve ko ari twe ba responsable b'ubuzima bwabo bantu. Sinzi impamvu Imana yansigaje, sinobaharura incuro nafutse urupfu, sinoziharura 2003 mu kwezi kwa 5 bamfatiyeho imbunda incuro 6 bonyine bigeraho baje kurwana. Umuntu twari twicaranye ngo karansambisha, nabonye ko ajuguma amaguru yuma iminwa yamakuramwo pisto, aravuga ngo ti père faisait que tu n'es pas militaire. Ayifatiye hano umugabo twari twaganiriye igipfurero cyama, abona napfuye, afata inkona yikubita wa mugabo, pisti tugwa hagati. Kubera ko ntapfuye. Icyo mfite nicyo umupfakazi akeneye. Bwana asifiwe. Duhere kunga, duhere ku ihene, duhere ku ntama, amahuzu. Iki nacyo nongere nkivuge, ababyeyi, umuntu woba afite ihuzu nubwo yoba ari ihuzu ataramesa cyangwa ihuzu bomuhana wakayishimira. Ejo narababwiye ngo nimba turi mu rugendo rujya mu ijuru, inzira irujyamo nugukorera mugenzi wawe icyo wifuza ko bagukorera. Nimba iyo huzu boyiguhika kunezeza, habe nubwo yoba isoni, nta kibazo. Nari mvuze ko ibyo dufite nibyo bakeneye. Twebwe abahari ndabakangurira gukora, nimuhaguruke dukore n'icyo Imana yadusigarije, kandi imirimo ni Imana izotwibukiraho. Tabita ntiyazuwe n'amarira y'abapfakazi, jamais. Tabita ntiyazuwe n'amarira y'abapfakazi. Iyo abari amarira y'abapfakazi yazuye Tabita, umuntu wese yari kuririra umugabo wakazuka, cyangwa bakajya inama 2 cyangwa 3 bakaza babanza bakaririra umwe akazuka, bwacya bagaheza bakakora umurari wo kuririra urundi akazuka. Tabita yazuwe n'imirimo myiza yakoreye imfubyi n'abapfakazi. Hano tuhafite imiryango. Uyu ni umuryango wa ba boss, bagiye guhaguruka baje muri shope gushopinga. Haguruka rige mugenderiye abakingurira uya muryango, wamutwara sakame sinzi ibyo yizanamwe. Cyana n'umuryango wanyu mugende muje ku enjoying life. Irukanke mugende, dore ko baranyura kuri wa mupfakazi kaho nta kintu gihari. Yame ngubu ubuzima turimo mwaba Kristo, ubuzima bw'abapfakazi nguko uko bumeze. Dufite umuryango wa pasiteri, namwe ni mugende muje gushopinga iriya ntumbaza ibyo mushopinga, ni mugende muje gushopinga, ariko munyura, nimushaka munyura mumanuke hari. Komura pasiteri watwigishije gukundana, nawe ko aritambukira, kandi ukwagiye niko agaruka, aramaza ahitiri wiwe atamenye ko kwa nyiramupfakazi boba bariye, boba bambaye, umwana wabo yo bakeneye bombo, umwana wabo yo bakeneye isukari. Ba bose baraje, dore ko baritambuka. Ngubu ubuzima tubayemo, uyu ni umuryango wa mukuru cyangwa wa murumuna wa nyiramupfakazi. Namwe ni mwigendere gusa mupfe kunyura hari. Ko murabona hari umuhaye umucani ryera. Abakirisitu mwe, abakirisitu na anti murebe biriya, ni mundebe njewe, ni muntegere, muntegere. Mchungaji
Mchungaji Jamala, mchungaji, kwa murabona hari uwigeze amwitaho? Bagiye gutangira abayinjoyinge bafungure nyine ibintu bigezweho. Ngaho gani mundebere kwa nyira mama wanje. Mureke mbasabe tureke guseka. Yeme nta jambo rishekeje ahangaha, nta jambo rishekeje. Mundebe muntiza amatwi, nta jambo risekeje, nta kintu kinejeje. Ubu nibwo buzima turimo, nibwo abapfakazi bacu barimo. Nabaye mu rubanza rw'umugore uhayuburana na muramu we wamuriyinga. Ngaho na mwene nyina. Ngubu buzima tubayemo. Nitumara tuze turirimba ngo tuzoja mu ijuru ryane. Imana tubabarire. Iyi yo tugeza mu ijuru ryane. Habene rya ba mama, sinzi ko na ba mama bo twemerera. Ubu nibwo buzima tubayemo, uko niko imfuvyi zibayeho. Imana duhe umugisha, Imana duhe gutekereza, Imana duhe gutekereza abari mu kaga no gutekereza kubafasha. Tugiye gufasha aba bantu, tugiye gufasha imfuvyi zacu, tugiye gufasha abapfakazi. Batubwiye ngo bagiye baziko bajanye amahuzu 57 ngo bashike basanga abapfakazi ni 138. Tugiye gufasha abapfakazi, umuntu wese avyumve ngibye. Kandi kugira ngo wumve uko kibazo kimeze, tukaze utekereza ko habe nubwo bari muramu wawe ngo wumve ko n'umukobwa wanaka, umukobwa w'abasinzira cyangwa w'abanyabyinshi wasizwe na murumuna wanje naka, uze witekereza ngo nimba ari nje woba wapfakaye, cyangwa utekereze ngo uriya ni abaye ari nk'umukobwa wanje cyangwa akaba umwana wanje, no byitwaramo gute? Sinzi uko tugiye gukora. Musubire, murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Kandi uko musubirayo, John na Rigene na murahita mufata amakaratasi. Tugiye gutangira gutekereza gufasha abapfakazi. Gasosi yagiye yambwiye ngo atanze amahuza 2. Njewe abafaransa baza bavuga ngo la charité bien ordonnée, Mobutu yari yaravuze ngo termine par soi-même. Ariko reka nje mbihindure mvuge ngo commence par soi-même. Njewe nzovugana n'aba babyeyi. Nashatse umugore mbera mu nzu. Namuzi. Ariko ndashaka kubabwira gutya. Ndi umwana w'umusaza. Nanje ndashaje. Nzamuhamagara izina ryiwe ni Audrey, niko nzamwita. Ariko ikintu cyo gukora sinokora ikintu tutavuganye. Namushatse namubuze. Ariko reka mbabwire gutya. Tuzovugana namwe. Njewe no bankibona gatungwa kamwe cyangwa 2. Ni mugera ruguru mukwabona igitungwa hari cyo bamarira, nzokibaha. Ni mubona ntacyo cyo bamarira, nzabaha amahuza 3. Ngaho rero twikuregaho rwa rubanza rwo kuba abandi bose baciye imbere y'umupfakazi. Simpemenya methodology dukoresha. Fata microphone mugire kurya twagize aba hano kuri KDP bakoze, ariko kandi wo kumva yatwongera kandi nanone kurya mwagize Imana ibaha umugisha. Zotange huzo.